uPawuli ngombona ebusuku ungesabi kodwa khuluma ungathuki. Uverse 10 ngoba mina nginawe akukhona munye ozokuhlasela kulimaza. Lokhu nginabantu abaningi kulo musi. Angazi uNkulunkulu akanade besaba ngisho ukukhuluma ngemnikelo. Indoda kaNkulunkulu imile la ikhuluma ngemnikelo. Abebesaba ukuthi kodwa ngosami bawumbuka nje nabantu ngizowuthathaphi. Ngibuza ukuthi ungesaba. Even nangawo le apostoli yakuthi sinesakhiwo sosibeka la sigcwale yonke le ndawo mawubuka awesome lo engineer sebefakile ngisho ama-packs okusho ukuthi izobe ihamba akhona nje lapha phansi sekusele ukuthi iqale ukumbi wama-stretch. Ngibuka ukuthi uNkulunkulu usithembile usitshela namhlanje ukuthi singesaba. Ama-intercessors amayikhuleka la basehlezi bazongiripothela apostoli labo abahlala la bakhuleka behlala la bezokutshela ukuthi apostoli baba namhlanje sifice ikhanda lenkukhu enqunyiwe izikhoshi ephoswa la sifice inali sifice ziningi zitholakala ephoswayo kodwa ngibona uNkulunkulu namhlanje ekhuluma ngenye indlela singesaba. Kanti lokhu thule ke nobabuka benza lento abayenzayo kanti yona icindazela ungasaba manje khuluma. Abanye baba nje ukukhondolo nje bathule kwenzeka kade kuDisemba lekwenziwa izinto ezinye babuphela kuleyo ungasabi khuluma. James ethi ungakuthanda ngabusasaba khuluma ukuthi akekho ozokulema.